Энергетический паспорт ата детерини терилте энергетический хахайстватын тургун көрдөрөр документ. Бу тухалаах онан адала кайысханы табан эдер эрчимнах Владислав Федоров үлөйүгер сылжар. Албах энергосберегайший терилтагы леле жамман опыталан федеральный закон 261 ден үйерпетем. Ол ирдебилинен билен қас бирде бюджетный терилте энергетический паспорттах полуқтах, онна приборы учета турорбу полуқтах. Оны бу бюджетный терилтелерге көмілген демет бе энергопаспорттарын, оны прибордарын турорттан беребет. Тепловизионное обследование робот тепловизорнан итите ханан таққарын тымны халгын дегер ханан кирерин кетен көрөбүт, оны 5 сыллаган алихин робот. Хаддах канан бу жене утепление робот ту теплосчетчигин регулировкалан беребет, регулятор турорабыт, отугар датчик движения туроран, люминесцентные лампаны, диодные лампаларга көһөрөр туһунан арахана мероприятиялары хорьябыт. Экономия тахарыхтах 5 сыллагы үләтин түмөгөр. Терилте хилгүт түгер гаһынан хачыйыны монтажтаһыңа жулугар. 2014 сыллаахтан үлели сылжары жоғыс терилте инники буланнара көрдөккө хиттакка кең. Владислав Сатурдаатыра бартын сагалыр курдугум дир. Бастан хагалаһын каһан бары ырхан болар. Долгуяр этем, тухтан хадда хагалыры ден налог хаддах төлүрү, бухгалтерский учет. Онтон товарстарым көмөлөрүнөн бу бизнес инкубатор денен булбутум. Билен бизнес инкубаторга барбыт. Ол сөйбөх өйөбүл оңорбута бихеха телтебитин атагар турарга, хагалырга. Он бөх выставкаларга, семинардарга кытаммыт, онтон үлөбүт быдан сепшикетек билен баран жер. Бэй жылдын арыммыт эдер жоннаха элбаға соқтар. Владислав инникиге жулурун күүхүнен, иңнен турбат айылгылағынан бу жыланы арынан жоңго тухалаға оңордор бунден сырдык сананан салайтаран буманы кыйы хото туттага. Бән бәбәр үлелер боламын жолоқпын декпін бағарабын. Дер ытчат наворот бәтін тухугар үлелен нада. Онны бартыгар иннен деке баран хен кыттан хек қанады, тоқтан да соллан турму қанады дейбі.